yaşap sana. Kaçan bozu şimdi жүргөнүм. Деп табакты кыйлат окубайсың. Kaçan bozu сен Albina жүрө бериш керекпи? Колуңдан эч нерсе келбейт. Ушунтип эле жүрө бересиң ойноп. Могу жөжөлөрдү көрдүңбү? Ушу жөжөлөрдү менин келишим карап турасың. Мен азыр кошо жегип жатам. Эгер өткөнгүдөй болуп жүрсөм, могу меңди оюп алам, уктуңбу? Жөжөлөр жок болбосун. Угуп атасыңбы? Мен азыр келем. Эгер таякең келип калып, дагы баягы күнгөй болсо, алдыңы меңди берип жүрүп алам. Угуп атасыңбы? Карап тургун. Albina! Qandaysiz, yaxshimi? Yurmaysiz, qo'l yurmaysizmi? Bas. Bas o'ynaysiz. Sen jingga qo'shib qo'y. Bas, o'ynab ko'ra 5 yil. Jojolar qani, jojolar? Jojolar yo'qku. Albina. Ya Albina. Qani jojolar? Men jala olib keldim. Chaqira tayaji. Hanım ne oldu? Sen düne sarıldın de. Kaçan bolsam uşunday. Kaçan bolsa uşunday. Hey, ana jojolar. Ana jojolar. Ben seni karap görmedim mi? Men sizlarga bo'lsa jojolarni sotib berib, siz jo'qsizlar. Men seni karap görmedim Qashiqlab mi? cho'ltgan aqchamni cherekka qo'yasiz. Ben sana daim aytaman. Men karap görmedim. Sen ne uqmadın? Buni niye sotasiz? Barib kuni sende. Nega qarabasizmi men yoshlar? beni el qatar es olib kelgan ketdim da. Men niye qarabadым jojolar? Ay nega jojolar yo'q? Buni urishasiz sen. Ay qo'shna! Ay qo'shna! Ana jojolar qana? Ay qo'shna! Ushuna o'yatmas bayqush qizdi. Ketgan bor. Sen o'zing o'qishing boshına. Ay qo'shna, abinizda Bak git çay. Buna git çay. Ay bak, ular o'zim keladi, niye? Özür Ana. Bak ben aytayapman. Yur çekiyorsun. Birinchi qatorda ilaygan ballar barcha zallar, bu значит, bu ballar qo'ldan kelish oldi. Ballar Albinaga çok rahmat berib, çavat. Tak, aklıma belgili. Ballar siz bu sınıfta biriyle çok görgönde demek tushunukli bo'ldi o'sha kerak. Emne jönünde söz bo'ldi. Qana bende gimden surayib, gim qo'l ko'tarib qo'shilib o'tirasizlar. Emne jönünde bo'ldi. Bu ikkinchi qator chaqirib. Эже бул Альбина деген кызын айттым да атасы жөзөлөрдү сатып келсе бул карабай койду. Бул биринчиден эле жоопкерчиликтүү болуш керек. Экинчиден ата энеси деле караса болмок. Senin oyunca bu жерде Albina күнөөлүүбү? Жок. Ата энеси. Рахмат. Да. Эже итти жумшайт, күрүн жумшайт деген эле булар атасы аялына жумшаны, аял до конца өзү бүтүрүш керек болчу же күйөөсү өзү бүтүрүп, кызына анан айтыш керек, кызын күнөөлөш керек өзү. Кызына күнөө жок. Kızdı деген даже мектепке жибербей атышат, Дагы Бул жерде бунун атасы, апасы эмес, бул тай эжеси жана тай акеси болгон. Анын ата энеси Россияда болгондуктан муну мындай кордоп, зомбулук мындай көрсөтүп жатат да. Анткени бунун ата энесинин жоктугун сездирбей кылса болмок да. kızга каралаш керек болчу, Рахмат. Az бул соны мен Өз кызына. Tayjesi al, özünü